الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغاصة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاهد في المسجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الخمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشر والاحتساب، وعلى الإمام أحلامهم أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة، وعلى إمام الخمام أرجاعهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي وفي أساد الله الملك الوهاب، وعلى الإمامين الخمامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi qiyomat kuni to'g'risida so'z borashaq, mumkinda va'z inshaalloh. Bu endi shunday kun bo'lashaq, dahshatli kun. Ул qo'rqinish kun bo'ladi degan. Ул kunda bitinimizni Alloh taolo qabrlardan chiqaradi. Bu to'g'risida ko'p oyatlar keladi. Va shu bütün oyat qiyomat kuni to'g'risida aytaydi. Qur'on oyatlar shu oyatlar bilan to'lgan qiyomat kuni bo'yicha. Alloh taolo qiyomat kuni bilan ayta, onlar azablanirga qo'sha, ul kuni bo'lashaq deydi, ul hisob kuni deydi. Anda endi Alloh taolo ayta, ushav qo'yarmiz deydi, gadil ushav. Kimning endi izgiligi ko'proq bo'lsa, ushavda ul ijmoqqa kirar deydi. Kimning endi gunohlari ko'proq bo'lsa, ul tamoqqa kirar deydi. Biz endi albatta o'ylaymiz, men bek yaxshi deb, men kishiga timim, urlamim deb. Ammo ko'p aybirlar shu g'ilimsiz sababli biz ishlaymiz. Qiyomat kunida ana ishini bir qat'iy javob berasi bo'lar. Birinchi endi Allohning amrlari namoz o'qi, Ramazon oyida roza tutuv, kimning mumkinchiligi bor hajga boru, zakatini to'lav. Bu endi kishi haqingina tugul, bu Alloh taolaning haqqini birinchi o'tav. Bir Alloh taolo qiyomat kunida Allohning haqqini birinchi so'rashaq. Mana ertangi namoz bor, ila namozi bor. Ertangi namoz bilan ila namoz orasida Alloh taolo bizga ko'p ne'matlar berib turadi. Shu ne'matlar uchun biz Alloh taolaga shukr etamizmi? Ne'matlar uchun shukr etib bo'lar namoz o'qi. Mana ertangi namoz o'qiding, sen Alloh taolaga shukr etding. Ila namoz o'qiding, shu vaqtda Alloh taolaga sen shukr etding. Ikindini o'qiding, shu vaqtda sen Alloh taolaga shukr etding. Hamma o'qimasan, sen Alloh taolaga shukr etmagan bo'lasan. Shu ikki namoz orasida bizga Alloh taolo ne'matlar berib turadi. Ko'zimiz ko'ra, quloqlarimiz eshita, havo so'laymiz. Alloh taolaning quyoshi bizga tusha, nuri tusha. Biz Allohga rahmat aytmaymiz, biz Alloh taolaga shukr etmaymiz, namoz o'qimaymiz. Qiyomat kuni turida Alloh taolo ko'p oyatlarda aytadi, la uqsim bi yawmil qiyamah. Qiyomat surasida Alloh taolo aytadi, qiyomat kuni bilan ant etam deydi. Ya'ni Alloh taolo nasablantirib shu bilan ant etolar. Alloh taolo nasablantirib ant etaykan, demak u bek muhim ayb. Ras Alloh taolo qiyomat kuni bilan ant etaykan, demak u hech shaksiz bo'lacaq. Tamam bir oyatda Alloh taolo aytadi. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Qul bala wa rabbi la tub'athunna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Alloh taolo aytadi, kafirlar o'ylaylar deya, kafirlar Allohga ishonmagan kishilar. Biz tirilmayashakmiz deydi endi. Qiyomat kunida Alloh taolo bizni tirilmas deb o'ylaylar deydi. Aytsin, bala albatta tirilashaksiz deb Alloh taolo aytadi. Robbim illa men ant etaman.
Әлбәттә тереләчәксез дие. Һәм дөньяда нәрсәшәдегез дие Аллаһ Тәгалә шул турында сезгә бирер хәбәр ди. وذلك على الله يسير. Аллаһ Тәгалә бу һичшиксез бик җиңел ди. Әт-Тагабун сурәсе 6 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. قد خسر الذين بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Аллаһ Тәгалә әйтә, әлбәттә кеше хәсрәттә ди, кайсылары ди, Аллаһ белән очрашуга ышанмыйлар ди. Менә Аллаһ Субханаһу Тәгалә гамәлләрне кабул итми икән. Кем Аллаһ Тәгалә белән очрашуга ышанмый икән, берәр нинди шик тота икән, үлгәннән соң терелүгә ышанмый икән, монда килеп намаз укуның файдасы юк, Аллаһ аны кабул итми. Ураза тотуның файдасы юк, Аллаһ аны кабул итми. Корбан чалуның файдасы юк, Аллаһ аны кабул итми. Чөнки кабуллыгының аның шарты бар. Аллаһка ышану һәм кыямәт көне ышану. Кыямәт көне ышанмый икән, ничек соң алайса корбан чала? Нисәгә корбан чала алайса? Раз Аллаһ Тәгаләнең терелтүенә ышанмый икән. Үлгәннән соң Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезне терелтәм ди. Без корбан чалабыз. Кыямәт көндә аның әҗерен Аллаһ Тәгалә безгә бирсен дип. Аның әҗере күп, корбанның күп манда җыны бар, шул хәтле безгә әҗер бирәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте аны. Намазның әҗере бик күп. Без намазны укыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә кыямәт көндә әҗерен бирсен дип. Рамазанны ураза тотабыз. Сәламәтлек өчен түгел, тотабыз Аллаһ ризалыгы өчен, чтобы Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә аның әҗерен бирсен дип. Әгәр дә кем Аллаһ Тәгалә әҗерен бирүенә ышанмый икән кыямәт көненә, Аллаһ Тәгалә бер гамәлен дә кабул итми. Аны бөтен гамәлләр бушка үтә. Иле кеше әйтә икән, кем анда барып кайтты, кем анда күрде, шушы сүз белән ул диннән чыгып китә. Бу бик куркыныч сүзләр, чөнки ул Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә ышанмаган килеп чыга. Коръәнгә ышанмаган дигән сүз. Ничек Коръәнгә ышанып булмый? Коръәнгә кем ышанмый ул? Ышанмый шул кеше, кем беренчедән Коръән укымый. Коръәнне кеше укыса, уйлап фикерләсә укуына җитми әле монда. Коръәнне уйларга кирәк, укырга кирәк, фикерләргә кирәк, тәфсирен, мәгънәсен төшенеп укырга кирәк. Анда бик күп аятларда Аллаһ Тәгалә кыямәт көне турында әйтә. Шулай кыямәт көне кайчан була, аны беркем белми. Инналлаһа гиндаху гилмус сага. Лукман сурәсе 34-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Дөрестә ди Аллаһ Тәгалә кашында ди сагатның гыйлеме ди. Ягъни кыямәт көне, ягъни сагат дигән сүз кыямәт көне. Кайчан булачагын аны беркем белми. Күрәзәче дә белми, Ванга да белми, Нострадамус да белми. Анда хоть кем булсын анда. Хоть берни машһур кеше булса да анда беркем белми. Чөнки Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ кына белә ди. Кем әйтә икән, Ванга белә ди. Кем әйтә икән, Нострадамус белә дип, кайчан дөнья бетә. Диннән чыга да китеп бара. Чөнки капма каршы сүзләр килеп чыга. Аллаһ Тәгалә әйтә, белми ди, ул әйтә белә ди. Син Аллаһ Тәгаләнең каршы сүзенә каршы килгән буласың, ышанмаган буласың. Андары Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм Җибраил фәрештә. Җибраил фәрештә Аллаһ Тәгаләдән пәйгамбәргә җибәргән фәрештә. Ул аңа Коръәнне китереп торды 23 ел дәврендә. Җибраил фәрештә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорады: "Каля фаахбирни гани сага." Миңа хәбәр бир ди, кайчан сәгать булачак, ягъни кыямәт көне. Каля саллаллаһу алейһи ва сәлләм, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мәл мәсъулу анха би'алама мин ас-саили." Сораучыдан күбрәк белми диде. Сораучыдан күбрәк белми. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, мин белмим дип. Мөхәммәд пәйгамбәр булып та Аллаһ Тәгаләнән хәбәр килде. Ул да белми икән. Җибраил фәрештә дә белми икән, якын фәрештә Аллаһка. Аны Аллаһ кына белә, кайчан кыямәт көне була. Каля Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Кабла ан ямута би шахрин. Тас'алуна гани ас-саати."
Muhammed Peygamber sallallahu ölüm aldığından bir ay җиткәч, то есть bir ay калгач ölür алдыннан Muhammed Peygamber sallallahu saat турында сорадылар. Кыямәт көне турында. Ona сәди бәйтте, "Иннама гилмуха индаллах." Дөрестә гыйлем ди Аллаһ каршында гына ди. Ва уqсим биллаһи мин Аллаһ белән ант итәм ди. Ма халал арди мин нәфсин манфусатин тәти галейка миату сәнәтин. Muhammed Peygamber sallallahu әйтте, 100 елдан соң ди сезнең арагызда бер кем дә калмый инде ди. Менә хәзер без монда яшәйбез 2024 елда. 2124 елда безнең арабызда уже бер кем булмый монда. Монда уже мәчеттә икенче кешеләр булачак. Без уже кабердә булачакбыз. Шуның өчен Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, сез минем турында сорыйсыз ди, миңа сорыйсыз ди, кыямәт көне кайчан булачак? Аллаһ менә ант итәм ди, 100 елдан соң сезнең монда уже бер кем булмаячак ди. Шуның өчен кыямәт көне ул уже без үлем белән кичкенә кыямәт көне җитә инде. Шулай ук кыямәт көне турында дәлилләр бик күп. Ясин сүрәсендә без аны укыйбыз. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم. Аллаһ Тәгалә безгә мисал китерә ди. Ширеп беткән сөяк белән ди. Үзе турында онытты ди. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында бер кафир bir şirip bitken siyeklik aldı da paraşokka şıkıdı da jilge ördü de yetti Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şirgen bitindi bu deyip etti. Kim indi bunu hazır toğan ikinci tapkart türgüzür indi. Allah da ayta bizge misal getiredi şirip bitken siyek bilen diye. Özü turundan unuttu diye. Neseden baraka kilgen diye. Biz neseden baraka kildik son bir tomşıdan ne bit. Kul yuhiyyihallezî enşe'eha evvele marra. Aytin olarga diye. Аны икенче тапкыр бар кылыр ди, шул ди, кем аны уже беренче тапкыр бар кылган инде ди. Моны Аллаһ Таала ничек хикмәт белән җавап бирә. Аллаһ Таала бит инде безне сөякләрне бар кылды. Бездә бит инде сөякләр бар. Ну сөякләр ширеп беткәч икенче тапкыр Аллаһ Таалага аны җиңел бит, аны икенче тапкыр барга китерергә. Тагын да җиңелрәк бит. Шуның өчен Аллаһ Таала әйтә. Әйт син аларга ди. Sizne ikinci tapkır bar kılır diye şol diye kiminde birinci tapkır sizne bar kıldı diye. Ellezî ceale lekum mineşşeceri ahdari nâra. Şolay siz diye ağaçtan ot yagasız diye. Feyde entum tuqidun. Eveleyse ellezî halaka semâvâti vel arda bi qadirin alâ en yahluka mislekum belâ ve huvel hallakul galîm. Allah Teala köklerini, jirlerini baraka kitirgeç, onlarını bit avrak baraka kitirge. Onlarını bit indi Allah Teala baraka kitirdim diye. Sizin ikinci tapkır baraka kitirge bit, onda jingilrek diye. Buna Allah Teala tağın misal kitire. Köklerini, jirini baraka kitirge avrak mı? Ise siz ne mi dedi? Evet, jir ucu bar, kökler ucu bar. Ondan Allah Subhanahu Teala aytıyor innema amruhu iza arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. Qaşan Allah Teala emir iteyken diye. Bu ona dibeytedi ol momentum sırası baraka kiledi. Yani Allah Teala'ya bir sede ağır tuğul. Ol bütün ayberge bu ona dibeyte o ayber baraka kile. Kişi birisi yasasın yasar için gerek instrumentlar. Allah da bir instrument gerek tuğul. Bir cihazlar gerek tuğul. Bu ona dibeyte o baraka kile sırası. Fesubhanellezî biyedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turcaun. Allah Teala bütün kimçiliklerden pak diye Allah Teala aytır. Onun kolunda bütün patşalık diye. Hem siz ona koytaşaksız diye. Yasin suresi 78-83 ayetlerde Allah Teala aytır. Şulay üstünlüklerinin de misalı bizge Allah Teala misal getirir. Kış günü bütün ölenler, bütün neseler ölü biteler. Yaz günü tağın bütün neseler tirile başlıyor. Allah Teala aytır. Min ayatihi enneke tarul arda khashi'atan. Allah Teala'nın mucizalarından bulup duradı. Sen küresin de yerini de kipken de. Feyde enzelna aleykel ma'a.
Biz kökten yağmur yağdırabız di. İhtezzet. Şu vaxta jir hareketlerine başladı. Garabat hem birte başladı. İnnellezî ahyâhâ lemuhyil mevtâ. Şolay Allah Teala ite ölgen kişilerine de şolay etip tirilteşek mindi. İnnehu halâ kulli şeyin kadir. Resul'ta ol bütün sene bulduradı. Bütün sene kadirdi Allah Teala. Fussilet suresi 39. ayet. Mana Allah Teala bizge misal kitire. Gündüz bütün ise öyle, yaz günü bütün ise tirile. Allah Teala kökten yağmur yağdıra. Hareketlerine başlıyor bütün eyber. Birte başlıyor. Üsimlikler üse başlıyor. Mana Allah Teala bizge misal kitire. Nişik yaz günü üsimliklerini tirilte bizge. Şulay biz yıklayız. Bizim tüşümüzde ol dalil bulup tura. Taşta Allah Teala bizni ölgenden sonra tirilte. Allah Teala ite وَهُوَ يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ. Ol qaysısı dey sizin tünne dey ütire dey. Mine yıkı ol ölümünün enesi bulup sanala. Yıklağında biz ölemiz vaxtlı şağına. Can bizden çıkıp gite. Ol seyahat kıla. Yese ferişteler bile, yese şeytanlar bile. Onları uyangaç geri koyta can. Bu da Allah Teala'yta delil bulup turadı. Ölgenden sonra sizni elbette tirilteşek mindi. Biz yıklıyız, ölemiz. Onlara Allah Teala bizi yıkıdan tirilte. Biz yanadan biz tirileriz. Bu da bizge delil bulup turadı. Onlara songu delil mında misal kitire. Bu dünyada biz göremiz gadillik yok. 100%. Onda kimdir urlay rahatlanıp yaşay, ana bir gün bir nesel bulmay onun bilen. Ama onun için Allah Teala 100% gadillikni bulsun için kıyamet günü baraka kitirdi. Afa hasibtum ennema halaknakum habata fe ennukum ileyna la turcaun. Allah Teala siz nişik siz ölüsüz dey, siz ölüsüz mi deydi, toştu sizni balayğana oynar işine baraka kitirdi mi deydi. Siz miya koymayacakmısınız mı, siz ölüsüz mi deydi Allah Teala ite. El-Mu'minun suresi %10. ayette, %15. ayette Allah Teala ite. Mana Allah Teala songo ayette mında ayette toştu siz nişik ölüsüz dey, men bit sizin balayğana baraka kitirmedim. Bu dünyada biz sınavda, tigi dünyada biz cevap vereceğiz inşallah. Şunun için şu deliller Allah Teala kitire. Kıyamet günü hiç şeksiz bulacak. Mağarın birinci şek yok. Ku ayetlerde Allah Teala bizge misallar kitire. Biz ona karşınabız. Ölgenden sonra Allah karşına basabız. Hem Allah Teala bizden kıyamet gününden yine hesap edecek inşallah. Subhanak ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illallah. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Semi'u dua. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخيار منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واهدل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباقي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة